na se Bema ni wada ube ka na me obi ananim ti se we bola we brori a o ma tugu bola so de ube ka kwase asem de akeli wele kurampo ye chen de omukeka ahefo ya mama kwaba na Bema TV na agusu a wo hwe kenka se adwumam ka wo junction ho na ebutulo na de rade de no yere de ene nananom yere de this a wild wani ekopre ohine bi na kan was when you go you saw the wild wani kohwe a na abehunu this one fa ha ne dadwene ne amane ya nko awreho ne nusu ade koye no wodi ani tie beba enti de on kan nyina ne se amane ne ha ne dadwene da so a wodi akotachimandia na nsa ya ntobi no ni nyina fabra na kachi esan se wo ho solution enso edema na ya trase ebio na Bema wakasa ede afa Afia Schwarzenegger ne nsensem a wone chama wontumi ababeto de yemfa nse oyoba ena wakasa ti awie ye wonana Afajalo enso ewa ha wo ye toboni a wabene ewo sunsumu ene honam wone Bema na akomutuma abano ti Bema ye no beye Ghana eye na Togo so ye ti de ha wo kwana wo edaw so a wodi be pie ha gawo janse kenka ase intimi influence emanko nana wadaroma ye mwakwaba ya miji so minua Togo ena ofre enwa ye dwuma se ya enemu nsem a eba bontin sei wadaroma Togo men ebi wo amoti abi ni ho sa ye kura bo ntumi ko disa akosi asem no ye krom Togo ka se Bema ni wada no de akoto abontin ye Bema soldier for the come chiu akogwa ye ne du akwa himfie Samu cha eti uhu se Ghana fo asabre ase asemi ba ye tutu no basa ene asre ofise nka Togo memu a nkede na asi o na ka se matunu em se eye penifo no ya hivufo sebi eya omajai nkola no mo di koya asem omudi omu che omu enchi akwara bi asoro obedi koya asem me sa na me hu ade no na se bia yi wade yi a na nanom che wo mo a ombu mu a ene human right ne human left ne hwan ma base ade a itia sa emra no Togo sa emra no bi ni ho sa emra na bi ni ho se oba Bema no eda mo de betu abonti a ye be ma chi se wakọ wi ade aja chiwade e boman chiwade e boman sa se wo ba se ofi anfie kura mbo se anfie na ofi na secret bi wo akonya no a obetumi akọ country abontifo omo ma be fa akonya no ko enti we ejimini we ejimini na bobi abakasa akosi asem omo nsa oba no onye pepepe oba obekasa asem be onye pepepe onye number na juna se sebi ni ma me wu no wansum na duro enti onsansum na duro na enne ya ye se bloggers aba enti obi ho a okoka sem se nipa betie no mbehwe no no benya bibia firi mu ye chiwade e boman chiwade omugu oman no omuka bi na Ghana nyeye sanhufo no sori a omaja mu kwose asem mu asem na omudidi no omukwose asem mu asem no omaja na se Bema ni wada ube ka na me obi ananim ti se we bola we brori a o ma tugu bola so de ube ka kwase asem de akeli wele kurampo ye chen de omukeka obi anim ti sa na hu bi da oba bi wo ananim ti se kele wele apro ma tugu bola so enti once bola so on chehwe that is the free no number say bon bola ye den eji ade ye enti ajimie we so se oben wo kasa kwa gbongbon untumi njina no etu hu sie ni aba ne se kosi asem emi spirit bi ha no enti onko no muntutu ma no o ye sunsun mu ni wa hunu se spirit bi ha no so on pe komofo asem woro mo ka awon no ka so pedro so che obi a omukọ jiji omu na le no onko je na konfo ho na onko je na sofo se sa na sofo dada omu se ukọ konfo no be se ba omu nam sumaze no makoja kunze mi ka tro emre butwem se sofo bia obedidi konfo bia tem no oye konfo ni bi manga tro oye jimi na so ni nche na egu ye twa sabre ase saade no afiti ase a eba so oba ne Bema be kwakoda na mu nsam apia bonten yente ye ne ehunu ye kra no be se miensani wo ye Togo ni a oti Togo ena ado ntuma abebo na Bema ntuma ano ena 1+1 i2 ena ne ma mo ye ewo gawo junction ha ewo
kenkase gawo janse ha ano edene hu sa ne me se ebeboa oman Ghana ne ne nchechire emboae me asema akwa amaka kire gama nche se omufre sa akora no ahemfie nkrakro na nya ne dia na se nso a ode board ya na so wasante wasante se nkran gama nche frɛ no a obotunu ama si e be kasem no wa ha ya say very can try to say ho omo asase so na ogina board ya ye twa no to we twa no to ahemfie o ye de aba o ye fa aba eduwa akwese osofo bi ye frɛ no ahemfie o se mi nko gama nche frɛ no so enye gama nche eye enungwa hini frɛ no o se mi nko edu ho no nyama na ekika tra fi wa ngosu akokoda ye se ejinu ngosu akokọ na wa hu ngosu akokọ mi hu bi da e se akoro mbo ade ye kiro se nyansa e wo ho ye se ye mu hia ngosu akokọ na nka onu bra ye beka se ye hia ngosu atuntum bebi oba konya ngosu atuntum na ba se na ye be yu afika room a ho no bo se ewiase e titiro se fofo ye ka ti osofo no pi se omu hia ngosu akokọ tonko pebra grade 14 okofano we obi sam so okofano we sana so ye de so enu so sofo afira so foko no mu pa cho mu se omu nkosu akokọ no red egg na no mu pe okofa we akora we punishing ba ku mienu a obaji na we skase no o was scaben skase no na ojiri ye se ase ye jejene so ana se ye jijini so enye se ye jijini so penifo no bi ajijini so nti de open answer wo ye ne de open ada job ubejina body say Bema dimi no humba no na otita popo so se onu so ka che say usu utwam di say nkrume enti na mitita usu ye Ghana for and de ko mbe so se Bema na nka ne ye wan kan ye na de oka so otita yi tene che say onu so wetu ka je usu wase na nko ye enti na me yesa unse papa no wan kasa na say yes answer to the fullest question is silent. Sana bruni kan to be kasam to anu nteso pa ku no we onu dia ebi wo musa se so bi kasa wan ka bia je obu no jimi ni a obu hu jimi bebrebe a wo ye toy didu ba bia wo so kasa so kasa so nya mu onwu ye oti ase o so kasa na akora no hu se yes na wo sika se no nana yenim se wo asane a wo kan se ya soso no so ni tirimu ye ne de sanse nya we ni bibi kan nya we ni de tosu mienu nya we ni de tosu miensa o tie ne ho asem bi togo anasa wo ba ye no abetia o bebre no asem bebre ga asana oni sa mu we mu konfo sofo na mu frɛ na agrada no asana oni ni be ya danfo no se oni nya kasa so didi na tem we tuma we tu na we atu amane so fo no mo akundokwa eno mo atefre mo onu mo akuntokwa bebre okoka na we didi wa te na omu di omu ache no free sa akwasi ase nti sa na ba oba we ede ya na obeka kire oba we se mi ba ogana na mi ba no mu ase mi ti sa busuani se busuani be ware me mi hu ni pa bia na obe wa madam fo amaka se me ma no ware no because we gu ni fiefo ni busuafo nyina no we gu omu anim ase aye mi ya pa ayo ya tu susu se ede ya ni mfanya no ayufo no omu frɛ no esa ayufo no frɛ no omu frɛ no ma bisa na asɛm no maka se Ghana nya ne dia Ghana nya ne dia Ghana no ye hyemra se enye mra na hye ase senya wo ye dia se obi kura be kase bia ye mra no ase emugu anase echiribi enchibi opea koye bi won ni hwe koye bi obo wa asɛm be se omefrɛ the police station ana omefrɛ monti ha na eba se mama bi wakoro nu hu akire ni ba yanchi na ntum akuapem polo yanchi na ntum say ti nu tum ya ti nu tum ma court di na sem ba ku bi su ye se onu su koro nu o ifan for tunum okoro nu onu su ye chi nu na de jawe de o si penny as a party time pass udi mi ano utapupu aboa kosia oda busia ma humpe e bi sa kora we onu kwa na papa obusia nu menti abusia fo mutumi tunufo ni ma mi no on tunufo e mi say ni busia pe ni na onyi ye sempanifo so se be wo so ta so a ebon ti na bi e o da bi uba so uba bokro no okoba o se we onya wo yesi mi yesi ochina wan ka hwe okwa onguso an bokro no no enje se na wo pe ni no wo fie no unye pe ni kosia
na upeni no ana busa pen no na wo busa pen na gasa obusa no we jimi wadin adwuma onyansa no e wo fom ye te onyansa no so nti we jimi nana we ebebo mema bi hu se wo mu ene ma bi ebeda bebre se se ade we asem no kon unhwe a oba beba se se aso okura wo beka se mi ye se mi ye a wo de betu dwa se we dimi because Bema bi wo se me minim Bema bi se o ye madam fo se o se no humba so oba no wan chichire no on to me taki on to me control no on to me ya no hwe yes ti so Bema bi se no abeda na o de mu nsem ba bonja no gu enim ase na ge we kura me hu dia ope agi ogana ba bebia ya odi fa no odi fa yie samu odi fa yie ti ka hanum se bi na afi na so be shi ti sa komfo bi a wa be ti so se oya junior ana ojuani okota na ka meche ne pass me sumi etogo ne meche se me kuro mo na eduro nana sabre yenim se wa ben se kan ben pa dia wa ben ukoto se kokko abere a wa hwe ho amu sapre sa wodo ntuma abebo nana bema edia no ewo eye adwumam ha kenka se gawo junction ha edie e na hwefo o ka kire wo dia maka ja hwefo ni nyina se wa o yare sunsum yare bibia hia enika bibia so bia jiuskedi ontua bra obi abodam fanu bra o pese nji chiro bi ma o ye be chichira ma o otuo ye ha ye wisu oyes ena ye wisu dia spirit no ebe kire no na ma wisu ama enti wo ba ha onyi se na yefunu asai yefunu ba na asai ukote ewu ye hwe se kotina ewu a ye okwan ye befa so kotino so ebe sorry odi 2 seconds ubu atopa ba ku mienu na hu asane oba ye ba mo aduro nyina so betwa se ko kwa fifi wo tu ontumi transa na busumbia ye obi o ho a ombu ni san Bema bi ombu ni san so every day bi obetina obi ana moja e wona atare mu obebi san se Bema bu ni sa David na re nja onko bu sa ani ni pakro no nenim koko yare oba one time anu dia ujina wa na ede do na kan no e wo ho a e ko emba bio fita wo uhu moja bio u Bema wo ye bra bio ana ye omba no musu no koko no bi afife o mase onu so ba ye weduro ho a odi beka onu anga sa omba bio ye obi ho a osini ti asese a na moja fi no hunum ba wa ye dura enko oba ebe ye weduro na obi a nani ha no ohun se nani ha no oba ye weduro ho a ye de be kire nani no ebeko ye wo nipa bi so ho a otra ka mu ana ofi ono so a oye Bema ntie nkase bia onyem anase bibia tisa na no so ho aduro ho enyina yare ye mo no ho aduro numa ene abejai ye ko adie ena wo ka kire Ghana fo ma ehwe ye e wo mu semo a wo mu die e de babon tin se Bema ne na dem oyo omu hwe ni e wo ma no ma se mu ko hia Bema bi Bema no hwe se mutayen sa ma no mutayen sa munya ware o munya ware ba kokura aware krambo munya bi se woni Bema odem munya bibi odem se woni na jai krampo a enye se wo ba ka abonti se Bema we wa yesi ana onu mi da David ajimisam menene da no otita won se omo mutan dis akosasem no omusi apro sa omo musi apro muti mi jimisa jimi omusi pro akomuti David ubo wa ba bi ne wa nanim ya obeka so mahwe kokonte agunu so o so kokonte ehwe gu a ye dun so fra ho se ne wanim a hu ti se busuma omuma na duane be se 100 years ka se na buafu no ni buafu no sa na ti so arefo a mo hwe Nana Bema TV samri de Nana Afajalo na ye ne no edi nkombo efa nya wo so bae ebeteye wono so eka bie efa Bema sabi wono oba one Bema kwada wo se Bema no eteta ode ho nsemo ababonten Nana ye ko de na wo katwa to mi no ma betudwa ama hwefo wa bibia hia obia na wa frɛ sesi a mi sorrow program no so an ma frɛ 025 70 19 46 8 Mesamba obio 025 70 19
4 6 8 me number no